Usai mengembalikan kebugaran, kemarin para penggawa timnas Indonesia menjalani latihan perdana jelang pertandingan melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 pemain yang belum pernah membela timnas Indonesia oleh Romani, Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero juga mengikuti latihan pada Selasa malam. Usai latihan, Kluivert mengaku terkesan dengan kualitas dari para pemain. Ia pun optimis bakal meraih hasil positif. Sementara striker Ole Romani bilang bersemangat untuk pertandingan besok dan siap memberikan yang terbaik. We did some passing, some possession game, and you see a lot of quality in the game. I'm looking really confident. Really had fun and excited for the game. Next match, to give everything for the team. It's an honor to play for Indonesia, and I want to be important for the team, so I give my best. Gelandang andalan timnas Australia, Jackson Irvine pun juga punya semangat membara jelang duel kontra timnas Indonesia besok. Jackson menegaskan meski skuad The Socceroos banyak dihuni wajah baru, ia menganggap semua pemain dalam mental dan kepercayaan diri yang baik. To a degree, yes. I think, of course, when there's a change, there's always going to be a different energy. Obviously, a lot of new players, new faces, but at the end of the day, the jobs remains the same. Everybody's here to perform at their best and be at their best and bring their own, contribution to the team. So, obviously, after a longer break since November, I think everyone's come back with a little bit more spring. Pelatih timnas Australia Tony Popovic bilang timnas Indonesia kini tak bisa dianggap remeh. Tony bilang timnas Garuda berkembang dengan baik dan akan mewaspadai para pemain internasional timnas Indonesia. We drew with them away. The group is very tight, so there is no reason to underestimate Indonesia. Their last result proves that against Saudi Arabia. Of course, they're international players. They're doing very well, and a lot of improvements they've made. Okay, I could single out a few players, but I think it's better for us in our approach this week has been to focus on what we need to do. Pelatih timnas Patrick Kluivert memang pernah mengungkap ia cenderung menyukai pola 4-3-3. Namun dia siap mengubah strategi sesuai dengan karakter para pemain yang dimiliki. Yes, I think the most important thing is that I like to play attack football, and I like to have the ball possession. I am familiar with all systems. I was in 2014 assistant coach with Louis van Gaal, and we played the same style that we play at the moment. Preferably, I like to play 4-3-3, but it depends where are the players also feeling comfortable in. So I'm first looking at the players, and then we implement any style, because in football you have slight movements and it's the same system or it's a different system. Kluivert diprediksi bakal menggunakan formasi 4-3-3, berbeda dengan pelatih timnas sebelumnya Sinteyong yang lebih suka 3-4-3. Di barisan penjaga gawang, Kluivert membawa Martin Pas, pemain naturalisasi baru Emil Audero, penjaga gawang Borneo FC Nadeo Argawinata, dan ada juga kiper Persebaya Hernando Ari Sutaryadi. Berikutnya kita lihat di barisan belakang, persaingan untuk masuk skuad timnas kemungkinan juga bakal sangat ketat di sini. Di sini ada Jai Itses, Kevin Dix, Miss Hilgers, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan. Kluivert juga membawa Calvin Verdong, Sandy Walsh, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, dan Shane Patinama, serta pemain diaspora baru Dean James. Sementara untuk posisi lini tengah timnas ini diperkuat dengan Tom Haye, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Ricky Kambuaya. Di tengah saudara, ini ada kekuatan baru, ada Joey Pelupesi, Nathan Choaon, dan Eliano Reinders.
Sementara persaingan untuk mengisi lini depan timnas juga akan ketat ini. Clifford punya banyak pilihan. Ada nama Rafael Struijk yang pandai membuka ruang, serta juga nama Ole Romani yang diharapkan bakal menjadi solusi bagi krisis striker timnas. Tapi di luar dari nama-nama tersebut masih ada juga nama lain seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Septian Bagaskara. Publik tanah air, saudara, berharap timnas Indonesia mampu meraup poin di kandang Australia. Dukungan agar pemain tampil maksimal disuarakan orang tua para pemain timnas. Di Blora, Jawa Tengah, Ibunda Pratama Arhan mendoakan kemenangan buat timnas dan meminta para pemain bisa tampil maksimal. Surati optimis dengan kualitas pemain yang ada saat ini, timnas Indonesia bisa meraih kemenangan minimal 1-0. Apa saja harapan orang tua pemain untuk timnas Indonesia?